76 кг салмактагы палбандарды куттуктоо үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркошевичке сөз кезегин берсек. İyilikler olsun. Daima sport kazanması, özgürlükler, kızıktır, iyilerini tarbiyalap жүрө бергиле, өзүңөрдөй кылып. Баяктардан кыргыз эли көчмөн калк болгондуктан айыл чарбасына, мал чарбасына өтө көңүл бурулган. Ошонун негизинде мал чарбасындагы койдон жасалган, койдун жүнүнөн жасалган бардык буюмдар ушул жерде. Анан ушул жалаң ушул биздин баягы жылдызча көчөт, ошол Onu silim çeçkilerle. Arka çeçki, en çeçki. жок, мына. Yanımızda jetle gitkenlerin portretleri represiyada sürüyoruz. İşler ötüyor. Kana ballar. Ulan. Şakalar. Amin. Nooruz bayramımız, canı yılınız, canı gününüz kutlu olsun. Amin. Batkende özgöçölөнгөн Nooruz bayramıga hoş gelipsiz. Amin. Kırgız elinin, Kırgız memleketinin ıntımağın, tınçlığın, birimligin bekem karınmagan Akjoltoy padişah olunuz. Amin. Yolumuz şıdır, yoldaşımız kocayı Hıdır bolup Allah saktar жүрсün. Amin. Amin. Rahman. Var olsun. Aman baba.